Көрүп калдык да. Bir WhatsApp тармагынан bir видео келип калды, интернет тармагынанчы. Анан жанагы видеодо көрдүк, bir 4 жашар казак түрк кызы. Түрктүн 4 жашар кызынан сурап атат. Сен кимсиң деген суроо берди. Түрк кызына, 4 жаштагы түрк кызына. Сен кимсиң деп суроо берди. Ал айтып атат, мен кыргызмын. Мен өзбекмин. Мен казакмын. Мен түркменмин. Мен Азербайжанмын. Ушул улуттардын бардыгы биз жалпыбыз бир улутпуз деп атат. Андан кийин ага кошуп дагы бир видеону жасап коюптур. Аркасынан бир кичинекей Россияда чоңойгон кыргыз кызыны, 4 жаштагы кыргыз кызынан сурап атат. Сен кимсиң десе, я русскаямын деп турат. Мына ушул бизге ар, мына ушул бизге намыс. Мына жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевби? Мына ушул Нурланбек Шакиев дагы мына тил саясатына өтө көңүл буруп атат. Айтат, бир сөзүндө уктук, мен ошол саясатты өтө колдодум. Кыргыз менен кыргыз тилинде сүйлөшөлү. Кыргыз тили менен сүйлөшүш керек деген уран менен жашайлы дейт. İnsan öz tilin жоготсо билейле, динин жоготот. Мына кече, мына аксакалдардан сураңыздар. СССР доорунда динсиздер, гайри диндер биздин динибизди жок кылыш максатында мектептерде намаз окуба деп үйрөттү. Мектептерде орозо тутпа деди. Бирок биздин аталарыбыз орозо тутпай койду. Тутпай койгон жок, тутушту. Намаз окуба деди, намаз окубай койду. Жок, окушту. Дининди ташта, Кудай жок деп айт деди. Бирок Кудай жок деп айтыштыбы? Жок. Ошол доордо менин башымы кессең кес, бирок мен динимди жоготпойм деп турушту. А бирок мына ушул гайри диндер эми динибизди жок кылыштын экинчи максатына өттү. Буларды дин жок, Кудай жок, же пайгамбар жок деп булардын динин жогото албайт экенбиз деди. Балким бул Орта Азия элине, бул өзбекке, бул казака, бул кыргызга, бул түркменге, айтор мына ушул тажик бүт улуттарга ата бабалары динини канына салт кылып сиңирип коюптур. Биз алардын динини бузганыбыз менен салт санасында дини бар экен деди. Анан кийин экинчи этап коюпту алар. Эмне этап? Ошол улуттун салт санасыны, үрп адатын жок кылууга өтүштү. Мына ушул экинчи этап менен биздин динибизди жок кылыш максаты акырындачы. Мына ушул ар жактан келгендерди жок кылып атпайбы? Ар жактан келген кыргыздын саясаты мындай, кыргыздын салт санасы мындай, мынау кылган амалың ширк, мынау кылган амалың жок, мынау кылган амалың арам. Келгендин баары эмне кылат? Салтка асылат, салт санага асылат. Аталарыбыздын кылгандарын асылат. Мына ушул парпайган сакалы бар, аксакалдарыбыз аталарынан көргөн салт санасына асылып атат келип алып. Мына ушул динди жок кылуунун экинчи этап саясаты болот. Тилге асылып атат, тилибизге асылып атат, тилибизди жок кылганга аракет кылып атат. Мына ушул дагы биздин динибизди жок кылганга болгон чоң саясат. Себеп дин бизге салт сана менен, каада салт менен биздин каныбызга сиңип бүткөн. Себеп бизден Алишер Наваилер чыкты. Себеп бизден Имам Бухарилер чыкты. Себеп бизден Жусуп Баласагын тоголок молдолор чыкты. Себеп бизден имам Сараксилер, Сиражидин Ал-Ошилер чыкты. Мына ушундай улуу устаздар, улуу алымдар чыкты. Мына ушул устаздарыбыз, мына ушул аталарыбыз, мына ушул бабаларыбыз сиз менен бизге динди канга сиңирип бүткөн. Мына ушул чала сабаттар бар го, кээ бир талтай оккан чала сабаттар. Аталарыбыз адашып жүргөн деп. Мына ушулар, ошол гайри диндин куралы мына ушулар. Ошол гайри диндер динибизди мына ушул молдолор аркылуу, кээ бир жактан бузукулукту окуган молдолор аркылуу динибизди жок кылып атат. Мына ушул молдолор аркылуу өзүбүздүн салт санабызды жок кылтат. Аркасында максат динди жок кылыш. Кайсыл жерде өзбек улутунун болсун, казак улутунун болсун, тажик улутунун болсун, же кыргыз улутунун болсун, кайсыл жерде ким салтка санага асылып атабы, билиңиз, мына ушул диндин душманы. Мына ушул диндин душманы, мен ачык айта алам. Мына ушул Орта Азия элинин дегеле кыргыздын эле эмес, кыргыз болобу, өзбек болобу, казак болобу, айтор биздин Орта Азия элинин канына сиңип бүткөн дин, канына сиңип бүткөн ислам. Мына ошон үчүн мына биздин мыйзамыбызда дагы жазылып коюлган мыйзамыбызда бар, эмне дейт? Салттуу дин деп айтылат. Салттуу дин дегени мына ушул аталарыбыздын карманып келип аткан дини. Мына ушул имам Бухарилердин карманып келип аткан дини. Мына ушул Алишер Наваилердин карманып келип аткан дини. Алишер Наваинин мына жазган адабият китебине
ança munça Araptardın adabiyat kitapları teң kelbeyt. Okup görsöňüz içinde uşunday bir hakiki macazi manalar uşunday bir keňiri jayıltkan. Mına Jusuf Balasagындын kançalagan çıgarmalaryny, mına uşul Togolok Moldonun kançalagan paygambarga muhabbat kılgan, paygambardı süydüm degen, paygambarga canın küygen, canın bağıştayım degen kançalagan çıgarmalaryny mına uşul SSR jok kıldı. Örtöp jok kıldı, kança çıgarmalardan kuru kaldık. Oşonun arkasından biz de düşünböstük bolup atat. Mına uşul pokoleniya, mına uşul 60'tan öydödög aksakalдар ölsö, dinimiz örçüyt degen akmaktar çıktı oşon üçün. Köp jerde ayttam, men buga çeyin de ayttım, hazır da ayttam, kiyin de ayttam. Mına uşul aksakaldar barında atalarыбыздын dinini körgön, atalarыбыздын saltını körgön, 60'tan jogorku aksakaldардын barında dinimizi düşündüre albasak, mına uşul buzukular bizde ayıntıp bütöt. Buzukular bizdi buzu bütöt. Bizdin salt sanabızdı büttü, salt sanabızdı buzdu, kada saltыбызды, tilibizdi buzdu. Boldu, bizdi uja dinibizdi jok kılat. Oşon üçün keliңiздер, mına uşul ilgerkilerge, aldыңкыларга eç kaçan bir jaman sözdörдү aytıp, balkim aldыңкы uşul alımdarыбыз менен сыймыктанса bola turgan, Araptar sıymıktana turgan alımдар bularçı. Kana kim жазыптыр? İmam Bukhari'de kitaptı kim жазыптыр? Kur'an'dan kiyinki en jogorku dalil, en güçlü dalil İmam Bukhari'nin kitabı болады. Al kayaktan çıktı. Bizden çıkmadı o. Orta Asya'dan çıkmadı o. Kana Sirajdin Aloşi rahmatullahi aleyh'tin жазған şerindey akidanı toptup, akidanı çoğultup, içinden kança mani algan akida kitaplardı kana kim жазыптыр başka? Oşolar dağın özüzden bulat. Oşolar dağın bizdin mavarain nahar dep koyat. Mına oşol Orta Asya çölkömünden çıkan alımlar. Mına oşol jaşlarыбыз oşol nerseni düşünbögöndükten 4 hadis çattap koygan. 4 hadistin bittasi emne? Kullu muhtasun bid'atun ve kullu bid'a zolala deydi. Har bir жаңы çıkan nerse bid'at, har bir bid'at zalalatta. Liboy nersege oşol hadis kete berет bulargaçı. Bardık nersege oşol hadisni işlete berет. Eger liboy nersege oşol hadisni işletsen, senin başında kiygen kepkaňa naskiňe çesen bid'atta turasın. Minip atkan maşinaň, işletip atkan telefonun, alардın hiç kimisi Peygamber Aleyhisselam'ın doğrunda bolgon emes. Hadistin tura manysyn düşünüş gerek da. Bitti hadisni karmap alıp, özünçe kançalagan alımdarga söz tigizbeş gerek. İmam Bukhari je bolbosam oşol İmam Azam Abu Hanife rahmatullahi aleyh je bolup kettiň be. Oşolordan, oşol uluu zatlardan ötüp kettiň bilimden kelin. Keliңiздер. Oşon üçün ilgerkilerge söz tigizişti. Kada saltыбызга, tilibizge, dinibizge söz tigizgendi koyolu. Mına oşolordun çıgarmalarını okusaňızдар, içinde öte jogorku maniler var. Öte bir bağlı maniler var. Dinde kançalagan kitaplarda okup düşünbey turgan manilerdi, mına oşol ululardın жазган kitaplarından düşünöz oşol nersedençe. Til boyunca dağın bir namussana turgan dağın bir video görüp kaldım da, anıda koş aytıp ötpesek bolboyt uşul jerde. Bizge uyat, çında. Bir Kıtay, al dağın kiçine kıskaça video tartışıptır. Bir Kıtay Kırgızstan'a kelet. Taktap aytkanda Bişkek'e kelet. Bişkek'e iş жүрgüzgön, işkerlik kılganı kelet. Kelip atkanda Kırgız Kıtay sözlüğünü alat özünü. Satı alat dağın Kırgız Kıtay sözlüğünü alıp durup, oşol sözlüktü jattap, Kırgız tilini үйrөнөt. Kırgız tilini oşol jerde үйrөнüp, oşol Kırgız tilinde köşödögü baskan adamlardan Balançaev Tükünçö köçö, je Balança Datka köçösü, je Balança Batır köçösü, kaysıl jerde dep köçödögü adamlardan surasa, bardığı, ya не знаю кыргызский deydi. Men Kırgızça bilbeyim deydi. Köp bir 10-15 adamdan suradı. Men Kırgızça bilbeyim degen жоопту alıp atat. Anan aytat, bul jer özü kayer? Kırgızstan'a geldim mi, men Rossiyaga geldim mi? Mına uşul baldarыбызды, mına uşul tarbiya menen bereli. Adamlar aytçile, atalarыбызça, kim kaysıl tilde köp süylösö, anın kanına oşol tildin bağlılıktары, je oşol tildin bayağınday kuluk münözdörü jugup kalat deydi. Orusça köp süylөгөндөрдү karasaňızдар, tabiatı da orus bolup kalgan. Dindi süylösöň teskeri kaça turgan bolup kalgan.
Kırgızça bilbey turgandарды sırasаңыз, Россияда көп жүргөндөрдүчү, dildi сүйлөсөң зереге турган болуп калган. Тилдин баалуулугу ушул жерде да. Бул жерде баягындай улут бөлүш, же баардыгы мындай, андай максат эмес. Бул жерде инсандын табияты ошого жараша мүнөздөлөт, ошого жараша куралат. Кайсыл тилде сүйлөсө көп, ошого жараша куралат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн дилибизди жоготпойлу. Кыздарыбызды дагы кээ бирлерине айтат экен, мен кызымды орус мектепке беришим керек, орус бала бакчага беришим керек, орус тилин билбеш. Орус тилди билбей коюш уят эмес. Англис тилди билбей коюш уят эмес. Кыргыз болуп туруп, кыргыз тилин билбегениң уят сага. Ошол балаң кыргызча сүйлөсөң, кыргызчаны түшүнбөй атканы сен үчүн уят. Ошол балаңы сени атаң тарбиялагандай тарбиялай албай атканың уят сагачы. Атаң сага тилди кандай үйрөткөндөй, атаң сага тилди ата дешти, нана дешти, нан дешти, суу дешти кандай үйрөткөн сыяктуу, балаңа ошону үйрөтө албай атканың сен үчүн уят. Мына ушул нерсеге арданыш керек инсан. Bir tuğra Orus dilini bilip koysa, Angliz dilini bilip koysa, Kıtay dilini bilip koysa, ziyanı yok ilimdin. Birok oşol tilderdi bilem dep durup, özüңdün tilini jogotup koygonun, andan körü jer jarılgany jerge kirip ketkeniň saga jakşyrak. Tokater jerin aytkanda. Keliңizder, baldarыбызды özübüzdün ulutubuz, özübüzdün kada saltыбыз, atalarыбыздын karmanıp kelip atkan nersesi menen tarbiyalaylı. Atalarыбыздын aytıp kelip atkan, bosogogo turba. Mınanday kılba, niye bolat? Jaman bolat. Dindin bardığın jaman bolat dep düşünürüp bütkön bizge. Mınanday kılba. Emne bolat? Jaman bolat deydi. Bıçakta uydu koyba. Emne bolat? Jaman bolat. Sınık piyalada içme. Emne bolat? Jaman. Büt dinimizdin bağlılıklarını bizge ziyan bola turgan nersenin bardığını düşündürüp bütkön. Siz de balağınız oşent tarbiyalaşınız sizge millet. Siz de balağınızdı oşentip tilmenen, dilmenen, kada saltmenen mına uşul Manas babamızdı, mına uşul Alınbek datkanı, mına uşul Kurmancan datkalardın tarıhını düşündürүү menen, tarıhını okutuu menen, eli jerge mekendi kanday saktap kalganı, mekendi kanday korgop kalganın, oşol Alınbek datkanın balası Kamçыбек eli jeri üçün kanday kurman bolgonun aytıp үйrөтсөңүz, anan balada patriottuluk sesim payda bolot. Biz emne kıltabız, baldarыбызды, kokuy, balam armияга alып ketip atat dep, akçalardı börüp armiyadan kaltırabız. Nege kaltırasın? Peygamber aleyhisselam koviyul muslim hoyrun min daifihi. Güçlü musulman alsız musulmandan jakşı. Balanın canına şamal ötkesi jıgıla turgan ahval oturat. Kiçine oşol jerge var erkeklikti үйrөнүp kelsin. Jok degende. Kiçine erkek bolup kiçine bileginde güç bolsun oşol jerge var. Mekendi korgosun, eli jerini korgo ibadat. Eli jerini korgop atkan, korgop atıp başka düşman kol salgan uçurda el jerdi korgop atıp can bergen adam şehitlik darajada alat. Şehitlik darajadagı insanlar onun Kur'an-ı Kerim'de aytat, alardı şehit bolgan insanlardı öldü dep eseptebe kelesiler deydi. Alar tirüler, birok sizler anı sezbeysiңер deydi. Mına uşul tarbiya menen, mına uşul patriottuluk tarbiya menen, mına uşul ulutlardın birimdigi, mına uşul Türk ulutlarının birimdiginin patriottuluğu menen, oşol sezim menen baldarı tarbiyalaydı. Mına oşonda baldarыбыз dinimizdi düşünöt. Mına oşonda baldarыбыз atalarыбыздын Kurmancan datkanın kiygen joluğunun bağlılığını düşünöt. Alınbek datkanın başına orogon sallasının bağlılığını düşünöt. Alınbek datkanın kiygen çepkeninin bağlılığını düşünöt. Hazır düşünbey tat, emne üçün? Oşolordun tarihini bilbegendik üçün. Alardın Kırgızga kılgan, mekenibizge kılgan jakşılığın düşünbegendik üçün. Tarihini bilbegen ulut, hiç kaçan ulut bola albayt. En birinci oşol tarihimiz menen tarihimizni düşündürüp alarga aytsak, gününe oku bersek, үйrөтсөк, ушундай bir ustazlarыбыздын жолдорун үйрөткөн болсок, inşallah alar eli жерине, мекенине, dinine faydası тийген жакшы атуулардан болуп чоңойот. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Жараткан Allah ушул жума күнүндө айтылган аяттарга, хадистерди угуучу бенделерден кылып, уккан аяттарга, хадистерге амал кылуучулардан кылгын ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jalpı musulmandardın başın biriktirgin ya Rabbel alamin. Musulmandardın başın bir jakadan baş, bir jengden kol çıgaruunu bardığızga nasip kılgın ya Rabbel alamin. Ulutlar aralık ıntımağızdı bekem kılgın ya Rabbel alamin. Muna uşul komşu mamleketler, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kıtay mamleketleri menen bolgon çegaralarыбызды çeçip, oşul mamleketler menen bolgon ıntımağızdı özüň ıntımağızga bereke bergin ya Rabbel alamin. İlgerki aksakaldarыбыз jaşagan siyaktуу bir ulutta
bir tilde, bir dilde, bir nark nasilde, bir dinde жашоону жалпыбызга насип кылгын ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya arhamar Allah.